Jemco, ajde intervju u ove svrhe može barem. Ništa, ni u ove svrhe, rekao sam intervju kad bude medalja, tad ja nastupam. Hajde onda barem drži da ti mene intervjušeš. Ajde. Mada ne ide to, ti si ekspert. Pošto je Jemco ekspert za probužit čamac, ja sam ekspert za popraviti uz njegovu pomoć. Tanja, ja sam bio ekspert i za onaj vlog. Ja? Pa si prestao, ja. Sve se povežu. Što to ko prijatelj? Znači, evo ako vidite publikume ovdje, imamo jedan problem sa čamcem. Čamcem probušen je ovdje nekih par centi, 5-6 centi, ali to je dosta veliko za ove uslove. Tako da smo Jemco i ja danas došli da to zalipimo. Biće lipa, majko. Pokazat ću vam sad kompletan proces, znači prvo ćemo ovo malo očistiti, stavit ćemo fleku sa svake strane, dokle je parnica, treba da bude po 5 cm minimalno fleka, tako da zaobiđemo ovdje. Nakon toga ćemo nanijeti tu prvo očistiti acetonom, pa ćemo onda nanositi slojeve ljepila i onda na kraju staviti fleku, fino izravnati valjkom, staviti težinu i to treba da ostoji 24 sata, oni ćemo dati malo jače ako Bog da, to je plan. Prošli put smo ovako radili i uspjelo je, pa sad ćemo vidjeti. Ovdje imamo i pojačanje, moje djevojčice. Eto, hajte vi napolje igrajte s loptom ili babu Jemcu ovo zalije. Može? Ajde sad snimati. Je snimla Jemcu? Ajde vidite. Snime Jemcu. Sad će Jemcu da nam daje. Evo Jemcu nam je našao, znači, fleku salivenu za ovaj problem. Tako da odmah smo evo riješili. Približimo li mačicu da pokažemo kako smo sebi obilježili. Tako da, sad idemo sa nanošenjem ljepila. Ljepilo se nanosi i na fleku i na Snimim. tako, na mjestu gdje je označeno ovo. I to 3 puta. 3 puta po 20 minuti do 25 do 30, ali 20, 25, to je Pa stavljamo na oba. Jest, oba. Znači, Obo dva što bi rekao mene Marti. Pozdrav za Marti, ona gleda ovo. i moja gleda. Jel? Ja. Pozdrav i ti, Muradu. Mamu. Pozdrav za Muradu. Naš fan broj 1. Prođi mančice ovdje malo snimi kako se to lipi. Ovo ti ima ona situacija, brat moj lijep. Neće se, ali sad ćemo mi nju naći. Nema veze, hajde bogat. Ti ćeš valjati, jel? Svojim policajac koji valja. Dobro se treba, bismiletom, djeca sve započeti, ste vidjeli kako im se. Čemo dati da ovu. Diraj ovo. Čekaj sam skinuo. Ja ću nam staviti timer 20 minuta. Neće biti će. Već. Će biti dobro ovo ima? Da. Hoće. To treba negdje napolje, ne na čamcu. Ne na čamcu bar. Mislim sam van čamca, da ne mogu i ove krajeve dobro su najbitniji. Jer da nam voda ne ulazi. Ovaj primiću.
nas prst. Eto. Da, ovo. Gdje bi mogli ovo? Djeca, sad imamo 20 minuta da čekamo, idemo se igrati lopti. Možda ćemo snimiti to. Eto, aj zaustav sad. Idemo. Nije ništa. Bravo Lajla, bravo Lajla. Guraj se, bravo, bravo Lajla. Dodaj babi. Bravo Lajla, bravo, bravo. Bravo, bravo. Hajmo. Idi. Lajla, idi tamo, Lajla, tamo. Trčiš, bravo Lajla, odlično odrađen posao. Evo gola Lajla. Bravo Lajla, gospodari. Sad, stisni. Udari po loptu. Bravo Lajla. Ugo, šutni. Bravo, hajmo Zara. Hajmo Zara. Bravo ima. Sad ću ovdje. Svi na crno. Šta će to bude? Daj nam ove motojuje. Šta je sad reći? Ništa, sad je popravljen čamac. Bio je ispiren, tamo to sam sve u prošlom vlogu ima. Sam ti ne znaš da postoje te snimke. Dole su ga probušili na onom dijelu, na ulazu i sad smo ga prošli put zalijepili. Jem se ja i moje ove 3 djevojčice. Znači, prošli put je bilo to be continued, sad je continued, evo ga. Biće ono, u prošlom vlogu ste mogli vidjeti onda vrati ono. I onda ćemo ovdje morati vidjeti da li je zub vremena ili je to ipak Emso nagrizao čamac. Znači sad je trenutak istine, evo ova flekica ovdje zalijepljena. Malo smo napravili kiks, što prošli put nismo napravili. Treba da bude obala, hajmo reći, ova fleka, ne čoškasta, jer čoškasta fleka se lakše na čoškovima izvuče, što već ovdje malo daje naznake. Ali evo, nema veze, iz grešaka se uči, to nam je jedna škola, pa vidjet ćemo šta će biti dalje. Zalijep ćemo sad odraditi trening i nadamo se da će uspjeti, imamo velike planove za ovaj čamac. Ovo je Čamđić, stranka ga prati. Je sposob? Samo baki onaj čošak puha ova što vidiš. Pa dobro. Pa ne, vidi onaj... Ima između svake od ove 4 komore imaju opne. I onda je sigurno pukla neka opna. Zna se to desi. Znači... Čovjek zna i oprem i o rafingu i o... Pa joj, dragi, ti, kad sam ja ovo... Gdje nam je... Ona vodonepropusna nam treba. Ajde sam ide. Ajde. Evo izlazimo, upravo izlazi čamac u svoj boj, napuhan je, ne ispuhuje očigledno, pokvasili su ga i vodom. Za sad dobro izgleda, pa vidjet ćemo šta će biti dalje, ako bude potrebe ponovo ćemo ga lijepo, moramo ponovo nabaviti to ljepilo nam je prošli put zakazalo, vidjeli ste. Ali evo, idemo dalje, znači to je kraj, za kraj samo 2 riječi, like, share, subscribe.